İza nudiya lis-salah adbara şeytan ve lehu zuvat. Hadisте келет. Азан айтылганда, азан өткөндө шайтан качат дейт. Алыс качайт, ушунда качат, кайгыда корккон абалында. Коркуп хыжарат болуп, азан үнүн укпайын деп качат дейт. Азан бүткөндөн кийин кайра келет дейт. Кайра келип, кайра вакыса кылат, кайра адаштырат. Кайра икамат айтылганда, кайра кетет. Кийин намаз башталганда кайра келет дейт. Keyin uzkur kaza deb mana neste deb eslatib o'tirib, adam bilbey qalat kam salla va la yadri kam salla hadisda keladi. Oxirinda qancha o'qiganini bilbey qalat deydi. Demek azan aytılgan yerden şeytan kaçat. Şeytan, cin, jamanlıktın bardığı kaçat. Azan jönөкөй нерсе эмес. Allah Taala сактай турган да курал биз үчүн. Бүгүнкү күндө адамдар азанда акырыныраак айткыла, уйкум келбей атат, уйкум бузуп атат, башка деген сөздөр айтат. Кафирлар айтса жарашат, мисалы. Мусулмандар айткан жерлерде бар, бул күнүчтүү убак бар. Андай эмес. Бул Аллахтын нематы. Бул зикир. Буну менен жүрөгүңө салат. Эгер азан чырайлуу азан менен азан айтса, субханаллах, адамдын кадимкидей жүрөгү эс алат. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Ошо зикирлердин бир түрү, мына ушул эмне? Азан. Азанды чырайлуу айткан болсо жүрөк эс алат. Ошон үчүн азандан чочулабаш керек. Азан айтылган жерде шайтан, жин, жамандыктын бүт бардыгы качып жок болот. Андан кийин дагы бир хадис келет. 5-чи хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: азан айтылган жерге Аллахтын рахматы жайыт дейт. Аллахтын рахматы жайыт, жана азап бала келбейт дейт. Аллахтын рахматы жайыт, азап бала келбейт дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, ошон үчүн азан жөнөкөй ибадат эмес. Аллаху акбар деп мешитке айтылдыбы? Ушул мешиттин тегерегине иншалла эмне болбойт? Азап келбейт. Куда каласа азап келбейт, бала келбейт, жамандык келбейт. Ошондуктан азан чочулайдыган нерсе эмес, коркотуган нерсе эмес. Болгону биз Аллахны улуктайбыз. Аллаху акбар, Аллах улук, Аллахга күбөлүк берем, жалгыз. Албетте Мухаммад алейхиссалам анын элчиси деген сөз. Keyin hayya ala salah, hayya ala falah. Namazga kelgile, falahga, baxtulukka kelgile degan mana söz. Allahu akbar, la ilaha illallah. Başka eşteke yok. Oşonduktan bu öte çoğun zikir, öte çoğun nimet. Bunu kadırlaş gerek. Azan ayttu valдар neken çoğun ibadet. Andan keyin daha bir hadiste gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem azançılarga mağfiretke dua kılgan. Ey Allah'ım azan aytkanlar keşirgin degen. Rahmatını algın degen. Allahumma gfir lil muazzinin. Muazzinlerde azan aytkanlardı keşirgin deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kılgan? Dua kılgan. Oşonduktan şariatımızda azandın ordu ötü çoğun bolgonduktan Peygamberimizin doğrunda, sahabaların doğrunda azan aytkan talaşkan. Azan aytkan talaşı men aytam deb sahabalar talaşkan. Gerek bolsa Kur'an taşagan. Çuçuğulak kılıp, oşo menen kim utup çıksa, oşol azançı bolgon hareket kılgan. Uşunday amal bolgon. Peygamber aleyhissalam doğrunda uşunday bolgon. Keyin doğru ötü bulga köp adam kızıkpay kaldı. Hemen elhamdülillah hayra bir doğru geldi. Buna hazır azançılar, жақсы azançılar köpöydü, жақсы imamlar köpöydü, жақсы karılar köpöydü. Allah'ın nimeti. Biroq ilgeri bir doğruda buga kızıkpay kalgançılar bolgon. Hazır elhamdülillah faziletler ukandan keyin ar biringer azançı bolam degile inşallah. Andan başka hadiste gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kim 7 yıl Allah üçün ata aytkan bolsa, anın denesi tozokka kүйбөйт деген. 7 yıl Allah üçün azançı bolsоң, Allahu Ekber de 5 vakit namazga azan ayttың, sen ne bolot? Allah subhanahu wa taala senin denеңди tozokka kүйгүзбөйт. Tozok otu aga haram bolot. Allah subhanahu wa taala kүйgүзбөйt деген. Oşonduktan bul valдар öte çoğun ibadet. Öte çoğun ibadet. Andan keyin dagı eng çoğun nimet balдар. Azançı ar dayım namazı cemaat menен okuyt. Azan aytып ketip kalbayt da. Azan aytып ketip kalbayt. Azan aytkandan keyin baylanat. Eng çoğun nimet azandan keyin söz süstürdü al cemaat menен jana takbiri ula menен okuyt. Bu aябай çoğun fazilet. Oşonduktan azan şariatımızda öte çoğun nimet, öte çoğun ibadet, öte çoğun zikir. Oşonduktan buga har bir adam mümkün boluşunça ayınlarda azançı bolgonga hareket kılgıla. Allah'ın adını jar salıp Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber deb e'lon kılgıla. Özü bu davat. İlgeri davat usul bolgon. Sayızın doğrunda başka eşteke yok bolgon. Davatçılar kelgen bolsa 60-yıldары bolgonu Allahu Ekber, Allahu Ekber azan aytıp kete bergen.
Ошол өзү дават. Ошондуктан бул өтө чоң ибадат. Ким азан айткан болсо, мубарак болсун. Ким айта элек болсо айтканына ниет кылсын.